Hai ni por biang pi ke jing petip cepang update jongga Aadhaar card. Borok PDM Aadhaar card pi mo ki si penar ke becong basa hai ni po Asam. Te ini por pi ke jing petip kambada ong CM jong iu himanto bisa serma ong hapendip ya Aadhaar card. Hai ni po cibna ya ki general ya Iwan ki STSC pat ya gitu tribe ya Iwan te ya por chi snem. Te por chi snem pai ba ngapetip ya pi kene ke kubor. Tibanya bun em katukan ni kebetip tang ki para kasipat ki jong i penar ki besong besar sini po Asam dang bun ki bom sang thu ya kata Aadhaar card de kam tam ha pendip pi Aadhaar card ni ba le je pi pendip ya Aadhaar card kin no ye pi ki Bangladeshi ye khat pras nem na kle e deu re ule ye ka Aadhaar card de cisnem ye puaru ha po khat pras nem kle ki khat pras nem ha pendip pi Aadhaar card jong pi hadip cisnem hade ni te e deu re ule pi Aadhaar card na ba de bun bare ki ni ki Bangladeshi bapsi ani po Asam de bum e deu re ka Aadhaar card ka jong ki ban le gi na ba de eu khat pras nem dikle to ki ai kitu ki Bangladeshi le uje gi ule ka Aadhaar card ka te ga daw mani i ki tribal te e ba yu ka porchis nem te yu kitu gi general one eu tang chi benai te tang ka te ga jing petip ye pi to em kaum pembiang peng to pi ka te kot ka sla ka jong pi kam tam i ki khasipnar bacong basa ani po Asam em kam pembiang yang Aadhaar card ke jong i te smart para lok para jor pembiang yang Aadhaar card jong pi do je pi le yo je pi yo ka te ka dokumen ke pembiang ke jong pi te do ite hinga i ke jing petip ye pi to share ga ni video i ke para lok para jor baro kasi benar bacong basa ani po Asam te pembiang yang Aadhaar card jong pi update smart yang Aadhaar card jong pi do ite ku blai sibon